Жақсы. Yolda dokumentlerini dedim ben vaktim uçuyordu ya. Ошо Ana dokument tap gelirsen ben bunu sen болду экен, мен ошол издеп жүрдүм да. Таяр болуп турган. Ben izledim. Dokument. Şu tayarı doldurup at gelirsin ona sürüyorsun. Там стойте siz. Там стойте. Ошо токтом негизинде кылмыш иши козголгон бизде. Кылмыш ишини алкагында бизде качан тергөө абалдар жүргүзүлдү. жетимиш жети 40 853. Ал келип ал. Так, андан кийинкиси ага 93 85 379.